Ngivuleke kithi emantungweni nina bakamzilikazi kaMashobana inqine ekhaphezo imbuzi samahlanga edlinza iyambhadama engaqhathile uHanesi besuthu inkunzi yakethu sobovula iyamjila ukuqaya mgibo sigoba kumashoshoni sinambathe sacapha senyele emanyandane injumbane yadluselwa lenqala yabhasela ngabasondezeli kwantaba induna inkosi yakethu emhlahlandlela leyo inkosi umzilikazi kaMashobana ngethemba basaphila besilo saphila thina emantungweni ngisemantshalini namhlanje ngizochaza ngeqhawe lamantshali uLotshe indodana kaHlabangana eyabe induna yenkosi umzilikazi kaMashobana ihola ibutho lenduba ibutho lenkosi umzilikazi kuthiwa ke yayihlakaniphe kakhulu lensizwa yasemantshalini inobuchule obuyisimanga nina bezulu eliphezulu ihlabana futhi naseyimpini kuthiwa yahlabana kakhulu egabeni lakithi elimagabelo amhlophe ngo1837 mhlakulwa ke impi eyaziwa ukuthi the Battle of Kapeni nina bezulu eliphezulu kuthiwa wahlabana kakhulu ke umfo kaMtshali kuthiwa wayihlakaniphile enobuchule ke obuyisimanga ingakho ke inkosi umzilikazi yayimthanda imthwele ke ngeqoma wathi ke ngenkathi ke isizwe ke sesikwelile sesikwamthwakazi kuzokhumbuleka nabesile ukuthi ngemva kwempi yasegabeni lena lapho ke amabhunu anqoba khona inkosi umzilikazi amabhunu kaHenry Potgieter owayelekelelwa ke umngani wakhe ke ekuholeni ke impi uGerrit Marys kwathi lapho ke esenqobile ke inkosi yakithi ke yaqoma ke ukuthi ke ifuduke kuleya ndawo yaseMuseha ithuthe iphikelele lena ke lapho sekwamthwakazi khona ke namhlanje kwenzeka ke lokho kusho kwaku 1837 nabesilo nabezulu eliphezulu kwathi ke inkathi ke sekuweliwe isikhotheme nayo inkosi umzilikazi sekubusa ke inkosi uLobhengula uLotshe lona umfo kaMtshali wakhushulwa ke inkosi uLobhengula waba umeluleki omkhulu wenkosi uLobhengula indodana kaMzilikazi kushuthi wakhushulwa ngenxa yobuchule bakhe enhlakanipho yakhe kuthiwa ikhaliphe kakhulu umfo kaMtshali lona ninabezulu eliphezulu ngo1888 uLotshe kanye nobabayana wakwaMasuku baqokwa inkosi uLobhengula kube baphikelele kuQueen Victory eNgilandi ku21 Downing Street kuba ke bayokwakha ke ubuhlobo inhloso ke yohambo kwakuyileyo yokuyokwakha ke ubuhlobo ninabezulu eliphezulu nanokuyohlaziya ke ngeyikhali amangisi ke ayeyiphethe ke ngaleso sikhathi ninabezulu eliphezulu kuthiwa bahamba kahle impela bafika kahle impela ku21 Downing Street khona eNgilandi eLondon uQueen ke waphatha kahle kakhulu kakhulukazi yena uLotshe kuthiwa wayihlakaniphile uLotshe kuthiwa uQueen lona wafika wayithanda lensizwa yasemantshalini wayithwala ngeqoma yafike ke yaba nogazi olukhulu ke kuQueen okusho khona ukuthi le nsizwa yasemantshalini lena yayisuke ibudlile ke ubulawo impande ke yayidlekile nabesilo kuthiwa wayinika nezipho amasudu ibuko amakama nokunye icathulo naye umfo waMasuku lona ubabayana naye ke waphiwa kodwa waphiwa kakhulu uLotshe umfo kaMtshali kuthiwa ke babuya ke uLotshe ke ngo1889 kwamthwakazi nabesilo bebuya lena eNgilandi kuthiwa ke uLotshe ke wafike ke enkosini Lobhengula wafike ke wababaza ikhali ke ababenazo ke amangisi wathi zinamandla kakhulu mase iqhathaniswa nezabo ngakho ke wayibona kukuhle ukuba ke inkosi yenze lokhu ke okwakwenziwa uKhama ukuthi ke ifake umbuso ke wayo ngaphansi kombuso wamangisi wenganyelwe ke ikona ke umbuso wamangisi wenze lokhu kuthiwa ngesilungu yiprotectorate uprotectorate nabesilo umbuso ke osuke ke wenganyelwe ke omunye ke umbuso ngenhloso ke yokuvikela kushuthi uKhama waseBotswana ke wayekwenzile lokho kushuthi kwabasebenzela ke abeTswana kuthiwa ke uLotshe ke weluleka ke inkosi nje umeluleki phela nabesilo weluleka ke inkosi uLobhengula ukuthi mayikwenze phela nayo lokho ngoba ikhali zawo amangisi zazinamandla uma ke kungahle kuthiwe kubuka ke impi njengamanje ke kushuthi ke kwaku 89 ngaleso sikhathi esho lawo mazwi amangisi angayidlela amahlanga kumthwakazi kuthiwa ke inkosi Lobhengula ayikuthandanga lokho ngoba yabona ngazi ukuthi manje lamazwi lawo ayinobuvaka ayinobugwala ninabezulu eliphezulu kodwa ke kuthiwa izange ikhombise ukuthi ayikuthandanga lokho ngaso futhi leso sikhathi kuthiwa kwakuba khona izinduna ezayinyundela lapho uLotshe umfo kaMtshali enkosini igugumbe ziyobikela inkosi zithi uLotshe uyathakatha selokho nje abuya nje eNgilandi
semnandi usiyathakatha usewumkhunkulu usephatha izulu ngezandla usephatha umphezulu ngezandla zisho isibuko ngoba isibuko ngaleso sikhathi kwakuyinto ke eyayintsha kwaMthwakazi babesabuka ke abantu bakwaMthwakazi nina bezulu eliphezulu. Kuthiwa ke inkosi yagcina ke ikhiphe ke isinqumo sokuthi hayi makasocongwe uLotshe lona nina beSilo wagcina ke socungiwe ke ngawo 1889. 1893 nina beSilo yaqubuka ke impi phakathi kwaMangisi ke nawo ke uMthwakazi ke waligoka ke uPhonto ke uMthwakazi nina beSilo empini yaseGadade impi lena eyalo 1893 kushuthi ke kwaya ke ngamagama ke enkehli kwaya ke ngamagama ke kaLotshe nina bezulu eliphezulu wehlulwa ke uMthwakazi njengokusho kwakhe ke uLotshe insiza semantshalini lena nina beSilo ke okwaqanjwa ngayo ke isikole laphana ke edolobheni laKwaBulawayo esamabanga aphansi Lotshe Primary School nina bezulu eliphezulu nina benkosi insizwa lena yabeka ke induku ebandla engicabanga ukuthi ke amantshali ayayiphenya ngayo lensizwa kuthiwa yayihlakaniphe kakhulu nina beSilo baphile ke abeSilo ngokuzayo nina beSilo ke ngizonikhanyisela ke ngamanye futhi ke amaqhawe ke omtshede endiweni kanye ke nelinye ke iqhawe engisazoliveza ke kwivideo ke eyolandela ke insukwini uLotshe ke loyo nina beSilo induna yenduba uLotshe ke wayenomfowabo okwakuthiwa ke umbambelele wamantshali naye ke wabe eyindodana kaHlabangani baphile abezulu eliphezulu amantshali ke ngalena ke phesheya kwengulukudela kwaMthwakazi asebenzisa uHlabangana njengesibongo nina bezulu eliphezulu baphile abeSilo baphile abenkosi baphile abenkomi yabuyayodoka soshangane ezinye zofa umdlebe umbomboshe omnyama umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo uvezi kofa abantu kosalibongo izona ezosala zibadabula izona ezosala zibalile nemanxiweni isilo sakithi emgumundlovu leso isiludingane niphile nje nina beSilo.